akamba wato approach for ato nsafre no eno enya no na ohankitikiti bia ewo free cities ho no ebeyi afri ho ensem bebre kasa nsem ho ne aboa no anwumre ye de ebrem apesema kafo anwumre yesi adwa kenkan kase na muso atie bie no me Obiri Yeboah Fentemfrem and Baffour Owiredu Amoh yanye bre kase no yemumram ekuai wonum dinie Alliance for Social Equity and Public Accountability twantia frɛ asapa na wonum na yehwehwemu bie e de abetu dwa se ndisi amanyokuo ekɔ abato so ekoyi tama na fempeswa empanimfo a ebeda amanyokuo na no police stations ne constituency na woto aba no wieye a wayi mpani awie no ekuo isi akire se wo de se ba na bato de ahwehwemu de wotena se no ayebi e de wodi nkunimu de wo wie de beboa no de moa no nyina waye ti wote si akire da no gya okobu nkonta ni omanfo eto aba sa abre no si ahene tu ahene twetwe nkomo se anya bia ekwan ya mofa so to aba no te se no mso ye to no kama pa na ade ba ko ye gina so toto ya aba no nie wo mu bu nkonta na ha mu chichemu ba se aduonu mu nwotwe 58% e kire se abra na wonom wo branch level etoto aba no wo yi wo anim se wo de mampenda da John Dramani Mahama wo na fam na ne ko na kranda wonom se yo wo tutia wonom afeu ba abato mpeso constituencies no nso wo ha mu chemba se diosiam mienu wo so yi wo anim ba se an me de mampenda da John Dramani Mahama metale chikufu me na ekro wonom tutia ai afei eye mantam nso wo ha mu chemba se dioso aduonum nso 57% wonom se obi a oba ya no so de ho abata mampenda da John Dramani Mahama ho bia no kire se wokon etoye wonum nyina di nkugu na no ena nkontabuo no kire se sa wo hwe te se de abra na MPP amanyokuo wonum so eto aba no a obi a wode no bo Ghana mampani na adodanko akufu ado wonum to ma no nyuni e ma aboro so enu nti sa nkonta wo bu yeri nyina ma nipa do na me na hu sampa sa bra die sa wo hwe ndi si amanyokuo na ahode na wo no yade se mampenda da John Dramani Mahama woni ahode bebre wom wo pani a wodi kuo yanimu ema wo yes anhwemu no Mensa Thompson na sei eno ne Adom kasa twen komo o kirechire mu kireye o hwe at the branch level 58% of respondents no say etutia candidate wodi Muhammadin Baye oba at the constituency level 62% of respondents nature say what to abatia candidate wodi Muhammadin Baye, that is at the constituency level, constituency executives what to abatia constituency executives will do Muhammadin Baye. 62% of respondents in the Tuabatia over. And at the regional level, 57% of respondents in HRSA will be to what Tuabatia candidates are the Muhammadin Baye. And we share all the various levels. That is one now what Tuabatia candidate na what perceive and answer what John Muhammadin Baye. When above 50%, it's more than half of the respondents in just what to about here. Who compares our situation to the NPP elections? What to abano na candidate no perceive say we na neku for the candidate or we massively. Na I created the impression say John Mahama lose some control in the party. Na enhwehwemu no ansi wo esensane siase. Woni asia hene ne atu ahene fo no twetwe nkomo bisa se enche wokoyi mpanimfo amanyokuo no wobeda wonoma no se mpanimfo national executives ene e free soro kopma se nyina yekoyi wo mu akase empura na epunu wo mu koyi na wo mu hu sei wo mu a wo mu te abanwa so sa bre dodo na apribi afoforo nso bam na nkonta no mu bu ni se no mo se oh asem wo bisa ye pa na epo bi amana bisa no waba bisa ye enipa mo no twetwe nkomo nyina emu wo ha adiosia wo ha mu chichemu adiosia mienu 62% kire se wo mo de ombanya na nka free surkosi ase e free general mosquito so e ka wo mo wo ho nyina ho no ye mpam wo mo nyina mfo mo nko ne mfa afoforo mo resanse aradafo no wo mo amobra national executive elections na ebe basolo dia na nkofo no ka efa omo de na nkofo no ka you bo sa respondents no say national executives omo wo sese ya no mo pese yi omo free ho anaso pese omo ankasa ntena ho 62% of respondents ne say or pese ye pam wo na wo no nyina free ho 62% che say or pese pam wo free ho na reasons are ma ye ne ibe ne say omo neglect grassroots na ma no mo ho the other reasons you say na wontie grassroots na say
ana say woka asema na party no intie inti e ka omo kwa de anka yi omo free ho 36% so say executives no be wo ho a omenya some experience e was a position inti e be ya anka yema ibintina ho na omomwa but 60 dodo na per se ye the current corps of executives na e free ho Penny Mensa Thompson wono ene penny a wo hwe animu se hwehwemu ahodo a wo ye wo Alliance for Social Equity and Public Accountability ebekoso ne na woteye no so na yeda ho egina amanyosemu ansa ebese na wotwe ene na video bi efrase eyi ni ti e social media ene ofa Facebook aneda ho wo call WhatsApp eda ho ba biara abefa bia no neda ho na sa video ye efa eye NDC amanyoko no adwamtenani ana se eye won momra se badwani a owo owura eye Hamidu Akamba ne ntu abomu se opre se omanfo no NDC amanyoko no ntu aba e man se won mo deputy national organizer and am so ama wode ne ntu abo no apiepie mu ade akokopie mu ewo timpani empotem hon na video e bae no na ese se opani ni esukufo wo timpani senior high school edi enkomo na enkomodie mu no nsem bia okeka fa aban ote su sese ene na nadodankwa akufo ado a oyo omampani hu no Ghana fo dodo no na wo hwe video no wante ase na afensu no wo frase ebisebisa nsem no bi efa free SSS abandi aba NFA double track system ababedi akire no ehu na sa ensem yi eba no kasatia ene ensem ahodo ne adwenkyere bebre na akoso ene awiabremu a ewo eye asempa adwumadie ekosi senso ena wotonsa efre eye owura Johnson ase edunketi general mosquito se wonkyere na adwene ewo ho asem opani akwakofa bayi no ebinum ebo na se nduam ebinum ye ni se ebinum kan nsem se efa no ho na ono susu se na osusu efa ho na owura ase edunketi asem kan no ene se owura Kamba nsem okan no ede onifobia ewo ho. And you see the panic reaction by government. School omra yo administrative laws so school. And intino e bibia nia me me say a bedroom level say pressing kwachi we no nya ade it's never done. And ya and as omo pese omo kata near maboni no e koso no so if they are proud about star congestion no every school or no they should let us know. And someone me say and kwala company there should be a cause of worry for government, you know. And here come the sacrifice, you know, is it true that the students, 2 students are carrying a small student bed? Is it true that the schools are bed infested? Is it true that now, General, one case what me a tape, let me at in Semana woman. I'm at here. Obika say na Ora Kamba incite students against government. Obeji sadi. One ne be adwen. Enti campaign bia ye de be. Campaign bia ye say who incite ni pass ni ato abatia obi. Ene obi amia na no na campaign ye de. Na ekosi sendwumadie no a eso na woto nsa efre eye NPP amanyoko no wonmo so Adom frefo urasame awuku se ono so de akoso yi no sen na amanyoko no ene wono ankasa ekuo no wote ho ase na o kire se ya bebre se ura Johnson ase dunketia e ka sansemi am say o defending ya Akamba here na the question for government say if you have a political leader to say the chief scribe and also general secretary now anything wrong with the message and the content of near Akamba na a hard drinker. Unia Timpani Senior High School. I mean in that area, Timpani Senior High. You need no requirement. You have to obviously branch one headed towards the school. Yet to say the 07 predias. Momo Street here Damonima, UPF studio, and more reception and Nakwana. Meaning nobody can give me an example where NPP in Pennyfoley be your vice presidential candidate at that time. Your presidential candidate at that time, because senior high school, Gada Mufraka, the President Mahama, Eba, Move. Me say, not just you be Anfaho. We went to some of the senior campuses, senior high school. Nenko ne samkachi ena owura Akamba nkasa asemi ekoba etwa no ho esia no ono so e kire mu se ono de dabida enya no koreda se wabo ewura sukuu num ene asukufo akwakodi enkomo bia etisa anko school no wo kwan ho pe asempa FM enkofo prito eba omu susu akwan no enkofo fi Timpani
They use that road. It's a main road. School down main road. A quite not fun the cop. Into a choir, me fab choir, me cool. And a student who make pictures. Me castle. And another blockade cano. And I must see as a mean simbra, they are suffering. Member who you move from. Now, madam, I come from that community. Not that community, but that region. Me too, me an icon when it comes to that region. You know, I come on, no more job, no more blocky quano, or more man, mean simply me come. I said, two so shame. I know there's a man more for 20 minutes, but as long as I live, the truth will shine. No kumia, then the truth will not come. But believe me, you kill me and fly. Naturally, say, and some dear Cosso, a far amanyosemu, any Urasemba, Akamba, and somewhere Kokanu Bino, and no. Aha, Adom 106.3 FM, Suna Uti, Kasiebo, Naket, Sadia Tianwa, and I had Emma or Yadia. Dauronwa, I have one out to initial Facebook Live, Adom 106.3 FM Live, or your Argentina Fakobutu, your Baba King kind of Ninamo. Yanko Yanim. Sameka say, or Manfua Danwa da, Jaframatu Apaye, or Atomic. Ewi ase o prepra ema ba kokora de yensem tiro ni ofri so be bofom me ya we ho Ghana ha obi asu bi mo to ananum nsia do no wono motiam se patasika bi ho a wo se company de ma ni nyina ama wo mo ma hyan se ye wo mo anu wo mo tutu chinchinga ewi ase chinchinga nam efono nkrofo wo mo so anu wo to fosu a wo twamu wo bi onam ne ba bi kan no bia chese japade pempan kuma ene se ye enam so ama wonom de ato adom kase anim se de aduro no magedagua pra no anu ayedene ye betimi aboa mo masetrema konkan ene se atena ya hwe Jaframa anasa ahode ne yeso wo mepa bibi kakra de aboa se de be ya wasetrem ebe konkan esanse mpani hye wo no bo abra awre hosem no siye enti se bo hye na duru kura me nam so betwetwere binum din wono o mahwere o magyapade nyina din na wo hwe animu se bibe ba na maaya aboso ba hoi ena magyapaye enti wo mo boso akire mpani se ni a wo mo kan ye no wo mo mfa wo se enye oyo ndi I say yempelufo na omo boa ya omo de omusika hyehye mu union so boa na omo so ehwe ayarefo no nanso enechire no mpenufo ye omo adwen se omo beba na omo aba beteki bibia record na ne ewo ho bia no no mama obi ya so ati se kaka omo beba no omo de aboa omo yare ye omo japade hyehye omo nyoma se nyina omo bae ye begina ala e tworo edin ye bibia mi se mi kahye ya ha se mi kahye ye da ba kuki yellow ni kahye no nipa bebre ebi wo ha omo gilo no omo talk aso no so no ko hu bank for no ba no doje simply because loan ntu awie ena ka ne hye na ka ede enu se nka o meba na o ba ba ye mu akakra na ya so ya hu se kakra o be ma na ye da tete ho na so still bi hwe amba ya transa gisa fina nyame ya adom amuso ma ba amusa be gusa ya nu musam plans o mu ka so ba bo anso ye hu de ko 1 year na Sunday na ba no 1 year se 1 year no ye hu de ko mo so ba bo san so ye hu de ko na pastor na kwa mi ti se emu ya me da mi timi ndala say omo so bo so mutimi gas one anu so am ka se fa no kokot ma nipa na se do kokot no nipa na o de gas no kwa ba no o fa won sa ku no o fa won sa ku no e kwa mo na e be kwa na ye no be ye den je nu asem bia be ka bio wei eya o manfo a wonom tetete bia arehusem si yafe pepepe ne nra ana hoteze wonom kan o marehusem asrese mpani emeboa wonom no ni nyina mu no wo mo ana agya bre no mo to nuane o maduane se ya hyenkafo binum wonom so e kire se asase ni wura kra no wo de afem wonom a kire se wo gigigi sika ntinya se bia ho na kra sa da hokwa wo mutua bibi Pray and Sunny Union Station cry, a bambia moye, near assassin and Diana, Yahuna and Jar or Huyamobo near the station. Every day, Kaba could be a PSO 5 cities. Says this is you. Every day, Kaba could be a PSO. Pano or the Amaya saying for instance, so your contract and no McCoy. Almost about 1 year time, contract no say, Omopa, a go any baby antra. And they say, Abamu brim, say, Lego for my baby, Nessa, yet the Wako Jimmy say, yes, me as we what they are. No, so because they say, Mount Ghana, Toyota to no ebisi wo Zambia na Tanzania ye ga na mperufo hwe han omuso o maye mobo omudiska ko ho ekobo omu enti ye krom ha na ye wu an nkan ne se ne form ho ene de sa ro ho pe no na sa ro husemi enye atomic nko na bisi ye la certificate be kai a trade fair chi wa ebisi ye ema no so nipa be senso a na chese panimpa bi ni nua kora ka ho ma ekoye nsempi na vet ukule
yanam si ni ba kono so de ni kire ho ne omanfo no ko twen komo mo so kire de akoso afini a chese omo hwani mu se nka anya bia no mpatasika beba nso ya bono a hwiama 2 years in 2016 December assembly year after a free hospital by a day yet it is almost almost free almost my baby almost obia free and can be beyond share obia my she obia po and free and can share say almost the then a course say juma be an answer to the beyond yes mile somewhere early this year and I see I know all about the police station that case was on of say about that's for the form the abase and my name is Philip 9 from 37 then go fire 4 days 9 Phillips are from 9 from back to police station no mention no my compensation you call 37 minimum other guys but few are including you call 37 more almost getting to 2-3 weeks you call almost who you folder poor the police station report near the police station. Vetokule ya brantia wono ne ho ka dwamu ne ho nyina wonkom ye na rehosem na hotesa wokenka mfrinhia mienu na akuri wo hunu kaprani Kasiebo ye Naket no ene ye de brewo anwumre yi na wotwetwam yi awieye ose kroma bonten so senyame ani afofia ene nka Dr. Anthony Akutosei a ono eno yo so afo hwe monitoring evaluation so anka de esi nu enya si na eto no so anka ebeto no ni nyina no ene se opani yi ekọ na beto ampesua no so a na okwakwabua edi dwuma bi ehọ no obi ahunu de ye ena atuturafo ekuo anata kaka bensem kura from se Delta Force a MPP ekoyi ena wotai won mu akire no woboto a woni a watwasia hɔ no no ene wehwiri no wafa ha woni afa ntokua ni mpuma mu nyina no wefa ha no osi ha ne ɔsoafo yi ema ne mpaboa so sa ɔno ɔsen no na obi ahu ede ye akyire yi ena yɛti sɛ saa opani yi enipa ikɔ no so wonse bɔse bi a wode ma wa abato obrem no ɛda de opani yi edi so enti ne wɔbɛdwe ne sɛ de ɔdwe aba na sɛ de ɛsɛ wode kyerɛ no wɔbɛma wahu bibi sɛ ewo wiase Sasem yi ena National Commission for Civic Education wonmu adwamtenani maame Josephine Nkrumah de ababeto edwase akaka bensem ne atutu asem a ekoso ewo mamu nyina no onipa bie ne ho no mesese ye de bono amanyofo ne amanyoku ahodo ewo mamu no ena esese ye de bon ose eyade a MPP4 ye eyade NDC4 ye amanyoku bia eye ose babi bie ne ho no abefa wo behwe se amanyoni bi anase opani bi odi amanyoku bia nim ekobonto babi anase okodi dwuma babi a unhu se matwofo yi edi nachi abato bremu ewa fimpimienu ni edunsiam yehu we bebre na nso anya de a obi aka ho asem na se we ekoso a na Ghana fo ne yemfem won a wagege so ema eba na sa no won ena sese ye de so a won sayet omem na nyanya hoto esora sabi isro obi ye obi bi mpo a enyim baby abafa Sunday security agencies police for nazo kwa wontum nya hwema Sunday da man kofi bekede what pedagogy police won se medjuma it's a political parties and some are working what's yen confidence in the security agencies inti na yan so ye set up here security force a wo be hwe hen security forces a security agent friend then persons here working vigilante groups when ya illegal. One on one register one. There were security agency, another security company be. Obianya dam. Police no wo. Other police no wo ye ho adwuma. Embrane che there. Nyama offer security offer here money. Or ye police ofo no wo hwedo. Abazinti na political parties. Wo pe there wo gu here money no wo ke there. Sisi anya so ye aheze. One crofo was one kwhye security agencies in security agencies in there Ghana for police for one discipline. Police for one discipline. Mami Josephine Nkrumah esane eto aso edi ekutupa ese aprosifo ensem se mo ne yade bambon nsem asem nsa ewo omanmu enti mo hwe na mo fa mo nan ensifam na nea obeto mra no mo hwe ema mra no nini se oye Delta Force so oye den yo so odoma manyoko ben so odi opanin bi achi o ofom mra ne de a esese wo mama mra no ene no edi onzi yen mama ni a no ne yenya na yebebre enti na ye kede sisian political parties and security agencies minister for security national security advisor all the security agencies oda yetna ho na ye ka semi na vigilante groups nya ye twetwa wanyam on hia ana on fata onye embra kwano do mo wori yen nya nye tia wotum court woko gina ho mo yiyi won krofo fee court achede won bumbra ya mane ye ntuma ma ye nkona dam intimesra hom Ghana fo won ma yen nya ya ma henze onko faako
ene na oman a yetimu a emra enya adwuma no de na yekoya anase ye baaye yekoya anase ye baaye ye de ni echire nsem fufrom emfrinhia mpinu ene nsonum ene nyankrompon tweri ampan wa ye de atwere na ye mpan hwe wo ma osono dwonso ye ma Ghana nyina osono dwonso chese ye nya fam wo na fam wi ene ja yadadan kakra chese sika de bia pie mu puduo na sa sika puduo pie mu no wo se bi ho a yeteto ho na ja ye de bo man ho bra yanom de yeteto ho se ye de ebo man ho bra no yamfa mo according crofo botom na Dr. Steve Mantiao wonu ne pani a we dwam trani ema ku a yato din se Public Interest and Accountability Committee itwanti afra no piak wonum de mo ya ne so manfo yen ye de o mugina mu mayen nia yen ye pese yesika ye de ye na afa ye wie ho nkuntabuo ni ate ho ku a woda wonum ano wode ato dwa se report bi eyam pani ye hwehwemu bi na ho asem no se tie nie puduo pa ya shada akuchire nioma bi agu nkrata so de akire ma yi se eyam puntudwuma ye de sa fam musika yi koye nanso mpani bo anan ko ho a hwinsi ho sika no so ama na sabre wo mo abono akoye se mpani atuetue wo mo so sese nso de wo mo ntra wonye hwe ha sa emfrinhia mpinu du ba kunu mu a bepim frinhia mpinu du so ena sa adwembone ene krono semi akoso na wo pani kire se empani a wo so mo ka bie wo sa asemi hu nyina obi akana no atum sa patemo no ka ne sagu no bo se roba akaja wonom so de wo mo ntra wonye hwe ha sa mo man sika nyira eno nti opani matena medu wo mo ne be kan bom afe yoko wo mbebem CID fo bebem wọ́n aka se empuna ne probia na ifo so bebem wo bia auditor general so bebem aja dom level ne nkrofo aban lawyer panin so bebem efri na ekro ya wo ne sam paninfo no betra se ne nkata wo de akoma wo mo begina wo konso ase wo sika no kodi wo so mo de adwuma mo amfanye ama adwuma no ya hunu sika no so ya hunu no wo mfa na kwan so de be ye beboa na wo ma ye ntimi nsu akenten fa nkonsu wo pani che se sika we akodi nkrofo botomu no se nka e wo ho ne de ye wo ma yi mu adwuma nka Ghana Beyond Aid no ka boro so kra Mri kakrenyi na pia yi duma no tempi no eya na ye transparency ni do bia niema akoso wo oil sector no in far as management and use of petroleum revenue is concerned and ye atuja antu se aban da ni aban otisu nyina no omu hwede ntu anamon a ehye nkuran se ye kra de se oman no ye be hwe na ye fam wutika no e di duma a ombeba mpaso amagana fo nyina nti enam weitin ye sigina ye se ye betu anamon na ye de any state accountability institutions say auditor general yoko BNI EID special prosecutor no agency ta ho na ya hwekwan ya ombetini apaso aboayen na ye fam wutika no wo mu a ya na omotade amboni so no na mrano eni wo mu ye dikan to anamo aye ne auditor general share during the first quarter of the year e di nkomo fine otimu se eduma ye pia kakọ ye no ye so auditor general ni no ye ka be se wo mbetini ya collaborate to the bia say e corporate do kra no a wo mbetini ama ya panchire nyoma ene kwan be fa so inspect project ni idea just information e be ba no e betima aboa wo nso wo mu dwumedi. Dr. Steve Mantiao amananso wo sane asi ase na se de ba ko a ebeye ne de na nani age ho ne se omne yoko ade om nsa hye ntiase apamo ase a sa bre ya wode krata bibia twere ato ho a wo mo atwerotwero kama na ne nyina ne se nhwehwemu mu yeyei de fa bonefo sam ho so obi ye krono de o ye dwirim fa o man sika so o di kosi school dan ye ko school dan si ho o di kosi ajanan bia ni ho ya man sika so on fa ton chance ma safo ele school on fa nko boso en chance anko sika nkro wo mo eni safo no adi na ni age pa se enche ye betwe safo ni nyina yede o makwa ko gina se ne no mo hwade o mapire ho the Yoko board any top management Asia omonso no agitu mu se omunye begin sawoso na ye report wa nanka issues border on criminality say bia obigi omansika ye fan wosika afakwambone so no we bit na repair ama wo mo for further investigation and possible prosecution then am waiting to grant enke bia ye ni Yoko for the sign memorandum of understanding e pasa collaboration ho entino ye gidi say nyatamu wano a e betimi make that transition from transparency to accountability. Now, on my end, and found with it. Now, then say, you know, we share so much opinion. If you are any did you say, Ghana and just a home for what say, obedience, take a boy, you pick him now, and any. Dr. Steve Mantiao, Piak, jump training, Nene, and Autiano. Yan Tua Kasiebo so 9 copy amam wo mu anesa
Omampani na Nado Dankwa Akufo-Addo ednani akyerɛ UK London abrochimemu na dwumadi ahodo bebre na okwa akokodi wo hono na wase ebi ase dwuma ba ko a wakɔboa ama akɔso pepepe eye Financial Times African Summit nsem kase bi a ɛkɔso hono na Nado Dankwa enya mu kwan a wofra pa na ɔkasa no ene ensamdede ene ejai waka nsem papa pa waka nsem panso afa Ghana ma ho ene amonamo a yetu sɛ de bɛyɛ a yesikasɛm ene ne ntutuye nyina ebetumi agyina ne naso pampen na ahokyere bebrebe a ɛso Ghana fo no afiri hono na ensem a Nado Dankwa Akufo-Addo eka wo nsem no asebie no ene sɛ abosome maako aduonu baako ni a ɔne na ban no ɛbɛgye Ghana amamuo ɛsoaye na ɔbaa no nso no ɛnya de a Ghana fo ɛwom sɛ enema dendie nanso Ghana fo watoto nneɛma nyina yi a ohun sɛ daakye de enema nyina betumi akɔyie ama yɛn na ɔse anamo baako aban no etu no ɛne sɛ wohwɛ mu abɛsɛ America kra ne ne Ghana hanom woka anyinama ho de ho asɛm a na obi atwe no wayi nani dunso sɛ ɛha yɛn ani nanso sɛ de Nyankopɔn ɛnkyade Ghana atumi atoto ne nneɛma nyina yie ama sese anyinam hoden ye de bi bekɔ akɔ amanone akɔton ene wo fa Togo wo fa Burkina Faso wo fa Niger mu ne ade a ye betwe homa akɔ no yire dedede ne akɔso enkane ama osane akyiremu ebio sɛ ɛkakyiri di ana ɛda Ghana so ɛfa anyinam hoden ho nsɛm no aban yi bai watumi atua ɛkan mu ɛfa. In the energy sector, we've ensured stability and adequate supply of power in place of the erratic power situation that we inherited, which we call DUMSO. Equally important, electricity rates have witnessed reductions up to 17.5% for domestic consumers to bring them relief, and a 30% reduction for industry to stimulate industrial activity. In addition, a review of 24 power purchase agreements, which has led to the termination of 11 power deals and the rescheduling of 8 others, has enabled us to save the government treasury about $7 billion United States dollars. We also issued 7 and 10-year CD-denominated bonds, totaling 4.7 billion CDs, which have halved the 2.4 billion United States dollars energy debt we inherited. Ghana, as a result, is today a net exporter of electricity. I was in Ouagadougou, capital of Burkina Faso, last Friday for the inauguration with the president of Faso of the Bongo-Atanga to Ouagadougou Power Interconnection Project, which will see daily up to 100 megawatts of power supplied directly to Burkina Faso from Ghana. Nado Dankwa esane etwa so ehyem se asamode baako no ene se Ghana se de be se emfie duntam nie no ene ye fanwo yetumi etu bi hanom papa na ade a eboa ama yesikasem so etumi agina yie na sika yenya free fanwo mu no enya de be wasa yesire menya de be we nam akase abobra bi ensem fata ye de sika no ebe ye mpuntunuma na boa ama nchirima nso eba beto akase yakandifo etumi aye bi. We're also very desirous of developing strategic industries out of our abundant natural resources of bauxite and iron ore. We've established by statute 2 months ago a public commercial corporation, the Ghana Integrated Bauxite Aluminum Development Corporation, to assemble the necessary financial resources for the full exploitation and development of the entire value chain in Ghana of our large bauxite deposits. By the same token, we've decided to exploit our substantial iron ore and manganese deposits situated in the western and northern regions of our country to build an integrated steel industry, and we're making assiduous efforts to find suitable partners for both ventures. Nado Dankwa Akufo-Addo Ghana mampani ena ojina London abrochimemu na ode ensemdei etudwa. Adom 106.3 FM Sunye Kasiebo Naket Santimantam Inshira 104.5 na MTN semen kanchiro sesa abre omu gusua momo wallet no ehu adwuma no ano mo yenti wode no fasika gum na nya points bebre na wonya points nso bebra nyambe ye wadom ama chede bafu ubedi bi ti say iPhone X Samsung afi Samsung TV ni phones nyina udi na utiriye ye kura 2000 Ghana nie no agene boko na chese ne obotom se afumu ni ti say otototo no wo hwa no waka kire *120 hash no apia kwa akohwe ukona se egum bebre no a hu se ade de aduro no me yadi eno an se wo frɛ 0244 300 000 0244 30 00 na chese wadi ene akyede bebre no a na onsa beka fa hobo MTN
na fe fa honya japade Total Trotsky Club danu mishia branch bi na wo show matade ne bi fefefe efe pa o ya hyenkani a wutie me trotro ye bebem na mesraw yeduru ho am yehu se wakwa akwaje o card anasa waje o shirt kama o de ho akobo Total Trotsky Club ne bi na de wo mu nie emfa no se de o card ne te se eketoa se so utimi de ho hyem abobo ya akra wuram afi da de ponko yi bia na miensa no anasa fidie tetanfo moto na tricycle utimi ko ne atwere odin ye do shirt ama ya ma card ya register one no ba bia wonam bia okoto fuel a no anse Total na obekọ ho ne bebu fuel papa e de ama wo na fe achede abosome bia ye de ma no we bosome ensa bia ne ma achede abafu na waje odie e boso keke fa ho hyem don't come Vodafone adi mfrinhia du don't come edaso kren bibia akwa ye dudu mpeso adupe e na bra wudi nkomo e wo phone so no yete wo abrekro no anso Brazil mpeso adu ene wo credit no scratch e bo numbers ni nyina awie na de tonkra nipa mienu timi fa omonso mienu no mpeso adu kro na omunya mu achede odia ne se obefre 135 sa abaso bosro nko ne anigi abai na ado ho ahyem bi na yantu mirika na yemfa yani enkyere sa nsem sese dia ewiase akonanimu anka na go kansie bobo no na chacha to wum nanso na ontene bebre die broni friends betting no ne wum pa sese dia bama asoda hokrani abie betting company ni bi wo ho achese obi a enka na mrante ekogina loto kioso ho ekotuloto ene de omse da bi ye kon modern way kura hwana wadaje ekogina wona me weke abra Chelsea ni Man U ono peswa sikada so City one Arsenal boss we sikada so ada yo han ho sa ye de tin se de betting no a ene o mate o mu agumu na ye ne mrante ne maba wa sa bere o mani gi ho ne bitwe nkomo bisa se e de airport ne de o wura mu a ase o mani agi ho ama se o ka se chacha kura o monte ase no se o eye papa ye bruta sanse o wura mu a utimi di ene obi wo se mitimi di cedi apem mitimi di cedi ahanu abrante ba akwa mhie nanim so nde na wotwe bia cedi 100 cedis udi ne nyina no aboama asetena ekoyie ma no sanse enye bet ne ba ya Ghana nka untimi ntena yese nka oche oba no awe my bet ne die no kre aboa me pa me nyafa so free so me kai mra na omobo world cup ni say na me support some teams bet 3 ebia me kwa me 50 cedis ana hite to my bet ne die make make ase keto akora manya die ana mfa keto me nya ya anko ya mama ye 100 cedis ba mitimi twa minya be 300 oh 2 million and 4 million di to my bet in the aboa me say me say me play football bet in the aboa me pa senior me the soccer bet in the hwe aboa me o eno na me dey tell me hot so oh me twa me di because me play football ti me ko bia me twa me dey 2 million me twa aboa me di ne kama my bet no kra dey aboa me twa me ndi o me me nyamfa so me di kra aboa me ene emwa wo de no agya nentem eye pass we hunu sansa brantie ya mehia ne he ya minim no nenam hei se de osidie no ya mtibi hwe ndin se o se anda bia me na wotwe bia me nya kwanya 100 sidam se ampa ntina phone se wudina de ncheche ni na wopani ba ko asa adwumakuo ya bet o mo bia hei ene Adom kase ne twetwe nkomo no okirem se wo mo adwuma mo de bae no mrante na ni agye ho mabawa no so pe eye kama pa enam so kra masabre dodo no awofa wo no madwumam isanse nkana na nabo ye hwe no saa se ye hwebo na onyemu anigye team sha na nani agye wodi nkugua na ye ne ya ena isika sa ta akire enti no anse ne team hwe no wo se disika ka ho e de adwuma aba my bet in the entertain boys no oh bet sebia school ana sebia ye mfa nyampuntu dwuma de ha de bibisa ni hanom just the team boys ne ba no mbehwe no mbokwa ebi betwa bi no mudia eno ane dwuma dia yedi na aba se enyampuntu dwuma sebia school ana yenkoya do de bibisa ni ha ba e de soccer bet ne yafa my for bebre we special boys no mu wi SHS no mu ntimi ntoa so no kankan ma no do so oh e ba sa no na mproko no basa sa nti e ba de atima employ youth ne be 2025 ai tubi akama obi tubi akama e wa ha no mo nti eno so ya create employment ama mabuno no because first ya ba ha na sa dwuma di bi se ne bi ni ha ya bi branches kura tu ha no mo a chese be bia me we ne anafo nso bi wo ho no mo a youth na ya dwuma ho a e bo mo kama Yadiani extra santimantamu ye crosswa kwa kosia akire nam ye kroi fon de nam Nokia Android no ena de nam ene oto nkra ntente na do akọ ahodi mu an ye kọ no abra ye nya kwa FS anu no mu eme ye gira ye na so se de be ya de bia mogam ya de akoatia
enkratoa mu ada MTN so me akwa aba nti wom so de ekobi Grace Homeopathic Clinic ayasabia ba ko pe ho na oduru ya ehwie mogya no firi nipadua no mu wi a ne hu yade no ne de adura kan na akro no yade te se de akro odi mirika beko yen koto fa mo papa mfiri total ho de pukupukupuku ne abu amayen Kingdom Ginseng Power Capsules ahodim mu a kase a yetimi kan ya no cham ya no num bia ma mogya no mu nanane entri no nso mu aye dene nti ba bia ya gina ya kawura gusa Cabo Gold Adom ne pepe de kama ye wire mfrade ene de ya twro no ya dakorete ene a de gina itrim ye manyina sa Fresh Lady Capsules nso ye nuanom ma no dia ema jahari no emu ye kama emu che bibia fitaa bi omu na pepam kama ehu hia so be ya bibi foro de akɔhye wo ba no num bi na wo ba ye no enwie pɛ tabia heba mesha bibidro soro nkwa wonom wonum da ho wonum kutemu na santemantam yese omanfo okrofro mu jai nipa bi omususo wo kromfo omanfa no ho anche no krofro mu so de ene omunya asare a omunya wo mo aka na kira mo ato ananom se do na okuda nchambwo wote adwam yentumirika nko no nkyire mu nkyire Adom FM Asempa FM in Shirai FM ana feso asempa enuma no si aka kase na wasogu so awutie ne na bema asema wo kan ye wo krofrom ne de ma me fa no sase prekope enfiri ho ene dan ne nya ne ntie se nipa bonfo bi wakwakodi anyamra se kɔ wiase no afedi wato nanan e wo ense do osusi se wo kɔ wiade wo krofrom ho ana mrante no so amfa nche na kɔ wiase e ma ne to nanan e wo ense do no asem beto dwane yensem kire ni Nurudin eni omo ekodi enkomo e ma ensem sei ana kromafo ne ede to dwa the Akronfoni ye junction is on. Pan and say me and my sister Baba anyway ya na about 8 and number 8. Omo che second in swajin who scan any phone. Boy been so tie fie or sa omo one in film and sa ho second. Agene phones ni second. And say quite the other one. Ye pem puno ni say nti ye pem no na sa one lock na. Omo bie ya na ye ba be ye obon nti please for no omo moy. Last week ni say visi. And so should be so say the cost for han. Anu dey my. Enra me mema mi jare dem ti ase krofo me ba ya omo titi table bi so omo de se ka jira omo so age omo phone ye jogu omo so ye hu ba bi omo ye de ya de ba che no ma wi ya de ba che no ma wi ko ka ne ya hwe wasum ne di wasa ya de asa ka ho eti esram panifo no omo moa ye Wey eye ensema kromafo wo krofrom odi tu dwa na Nurudin wie pepepe no woni Inspector Emmanuel Poku wono eye station officer e wo krofrom police station woni ne di nkomo amono so sei ana wo wesaye e wo potoka sam. You see, it is true, but you see, we used to patrol here. We have patrolmen who used to patrol here every night. These criminals, they can just come in at any time and do whatever they want. We do patrol here every night. You see, it is very unfortunate that this things have happened, but we do patrol here every night. Because we have had the information that people used to disturb at this area very well. Because of that, we have intensified patrol here, but it's only that we have not had the culprits. We are aware of the issue. Whenever they get such people, they should immediately inform the police. They should not take the law into their own hands. We side with them, but they shouldn't take the law into their own hands. Yes, the are papa and until yes, we have bought more than Sebama Bambo Musam Ayadin. Yakoso abo papa, Nempono Yaba, a yes, Uncrofono would design Amrasa or Potamiano. Yenyomo, Nasa Kobana Samunia Sancrofoni B. Nasa Bibinia, Mumfan Bambo for, and Mamo and 2 minutes and Shamusam and Yamabia and Sam Fataway, and Sama. Inspector Imano Poku, what they are to a Ghana Sasama making. She said, Your bass and Tamantam Yadia look cruning a mianimony and quay if we say. So I'm a macro say, Baby from Osborne. Me no kasa manfo go no de omo se go mu ti twa jaju osu bue. Ye ne bi kodi nkomo. Ye bu so omo se de na asie. Omo se de asini. So on fa ho no mamra. What the no man ma omo so de no man ma mu wi no sa bo nutuo. E no tom store anim. Ne pe car ne ko for emergency. What that hokora, what that emergency. Be ma enura wakwa ye ba. Wone ne girlfriend e ba. Hotel ani mo no right to be see one and 15 minutes go for any banana on the come so attack or my job be man phone or my job ban bag or my job ban phone take away the kuta be man or moji nina every year no mutu to this bob be man the be man go be hwe did the cover shame store anymore na said there no be adwane na one eje pay car send the ne go for emergency what does see here on kasai na the be say esa person o so the chima sabonsu ni pesa so na wono e kwa ne nye when the husband brother on fa nya na just obenya every say hase no menya bosuno on fa be bia ho empathize assembly mo vote back how dey free e dey wo kwan ho nti dey put me fa
Eni a woti ye e owura bia e fra no ya kwaten ana de sansan we atudwa wo kire mu wo haw ne atepo ya wo fa mu e wo Osborn ho na wo wie pepepe ne edwadini ba bia no so e wo kwan no ho e de na kosam ene ensama wote e de tudwa almost me to one me to the ewo yeah ka the ewo no emirika na kronfo ne de sekan adwagu almost tell you be krom de sekan si ne kon mark no e be kokora fe ne ye gi amanfo bag ye bom bi mutuo ye twetwa bi mu sekan aha se de nya agro no akra ye bo bi tuo wa ha anwumre 9:10 o ma bo bebre ebi kura ha ya junction so eno ye tam ne to kam ne ye de ne court eno so 8 o'clock pepepe oba be sia fa bag ne bla fa bla won fa ma no mu bo ne tuo ha wo dwane no tuo no de bo ne chia me ma me nua wo te kam the private car no ya ko ahaya ye twi won ya ko wura phone car no twi fi ne sam no ko ye gina ho na obi so di ntiamu aba nso na no ho me wo fa ba ko oduru ha ne sika 45 million ahaya no nua ko fia e no odi tuo ne si ne so no oje ye enti ha de bla ha nwokra ye mo ye ho ban wa ha ya ka me ha dan ya bla me ha dan kama tuo fi ntam ha ne ya fa ho adwe kra se ye be sisa ye ho abegu lolu e mu aye ye ho fia kira Ghana fo o ma oyi ga o ma mpanyin ne nkrofo o mo ye ho ban ya yeso ebe ehu fi akire mo amanfo waso me makro Osborn bia e fro Osborn no mo de sa akosem we atudwa na nya no nko sani o mo buosiefu ne de ekoso ne ye o ma hini ntino obia ani abre so no so ebeka bi eno mo se fa fon ne bla eno se ne mesere mo ma minyi me check no ansa na magye ena ba ko se wo pese ogu anim ase won eno mo de sika bie ne tirim eno mo de man no kokonfa no che wo wu me aye na yi o de se abo 7 kwa yin fi abonte e wo so obi a hye ne dem mo yesa ya boy young boys kitinkiti 17 16 boys for na yesa de no na wo nyina na yeso mfiri mazim ha enkrasa na tutu no first one to ye sankura no na betu so atu no enura so no sankura no no sa be abesa be robo ade ne fi ho no Omo da kronfo no. Nesi ni pensia. Sega ni nya ni pa fo na ti no. Ene ne dae. Akronfo no wage ni sika nyina awie no sisa to. Omo ye fo omo nyina no be da bra. Na mo de na kusu kwa no. Kuturu mu. Nya bra. Eya husam we eyesem ahodo bia ekoso e ho na mo se nansan ya bambofo be dwagu akronfo bi so awon potam ho na mo tai ne sa mo tai akronfo no BBC ye e de na si ye ni omudi ho nkomo de yenyu omu ni o police ni a wo wadwagu kronfo so ye ntam ho a wo hu kusie wagya kronfo no ho ama kronfo re ko pe kusie a che no no wanya kusie no no so wanya kronfo no so dwane kusie ni sha wo hu so de mu no ene odi mirika ko omo de ade kata ho o makoche kronfo na ba ba fa kusie no ejanza no mbe kata ho awie na kronfo no awie okọ na bla o ma be ni ewo mu adura nwumra de kusie no mo pie mazi mu ha de o mo pie ne na kusie no mo na so mo bedidi to mo kusie sa ana mo ja krofano ko e no mo kusie ye na ye de tue gate na ana mo fai ana mo de ko hye ba bia kusie ne ere e ko hye ana mo de ko hye ho no amu na mo ko pa aba se mo pe kusie mo de ayi aba no wo tokro mo na kusie ne ko zo mo ye hye ye o ma nya kusie se zo ma nya krofano mo ere we eye amanfo akosama ni nyina no ekoso e wasantemantam hese titiri swami macro bia fra Osborn sani amanfo no sabi ebambo ensema toto sini ho na ajajaja mu tisasabi abruwa mpokua no amomubu afuye papa mo sema mo kanyina ne se mo sere sempanfo betu ho ana mo anim ya na bambo nse betimi ayere pampe se ne beye no mo so da wo betimi ada nana awuku denchambo enemy de hayen shira 104.5 Adom ana afeso no asempanyu no si akankase ana masuguso amutie ni mama munsomu ewo Adom studio emame ila Allahu akbar na ya jai kromfo ko chikusie Ghana na sio kuma se swami so krum kusie nda na se yeda nti akromfo akire nkrofo ma wi omo ne omo ada ama ya free police waba oba ya wahu se kromfo na akuri ana kusie bi pie free nkwanchen ho anu ada na wani akire kusie no se kusie no nkitetu akromfo no kitetu ti wo kromfo no nko na ko chiri kusie awanya kromfo awanya awu san ko hwade ade krom de bebo kusie no wada ho wa bod Naket bibia ni no wa bod Naket wa bod Naket nyame ohun ye mobo kasia ne free nhyira 104.5 ene ba ekumase ose krum aha Adom 106.3 FM so nkrane ebutuo
na ye to Kasiebo no so enche bebo wura otrotro mu na afi wo so adwenkyere wo mu no di ama na se media ano de ne pa se ama Ghana ye te ya na aposifo nkɔkyerɛ akrɔmfo awi ase a akusihu na wɔnom ɛkro na wɔmanfo no mo adwenkyerɛ no ye bɛfa kakra Kofi Trata also di fribrekum ne bae also hwɛ pa na asɛm no de aboni pusa kɔjo afrifa apia ɔse nkrato hene wɔ ho enche obetene nkana na sare ɔse Germany ɛho yɛ free ho na hema sapon ɔse I don't think fa pa se police ni betimi ajai kromfo so okochi kusie na idea kura ni we so agona de hye kwabena fosu ɔse na boro otie free achimdan ope obi a oyɛ pro ne kankan pa de Ghana mampenda da mahama ntimunya no we ne dia ode aba no yeboa ɔsɛ mo bo adwuma mampani matena medu nya adwuma no yie na afi wo mo aso ɔkye wo nyina wonche wonom Kondia Samuel on dia wase wasere saa Ghana de je se asere se mo nko ne ye Gareba Ibrahim Kenya ɔse corruption de mo duru mampenda da de mo duru mano pa won ho saa we so every Evans Ajima ho wono ne dia ode bae no we Abdul Rahman Ibrahim ɔse matena medu wani abre dia oil money na edi adi dwuma na wo he kona ko ye hu adwuma ma ye zansa kodi nkrofo bi ebotom nanso ye hu no trotro yamfa ye nkyere na ya toothpaste pause kama pa odi twusi a emonum nka nyina afiri ho na afi wo sene so anya hoden dompa bi apese o wie no watimi awi wo mkutoyi mu ye gbawura trotro mu sisi ana wadwenkyere no yafa Chika from Kefi go for the Aba Accra. Adom Toto Ramram Ken Namne at a passengers and Becas and a fine pa. Yakubu Yakubu Muje. Hey, Obiri wajai kromfona ko chikusie nso awanya Obiri nyawawa enwanwa anyawawa se wachikusie police proba enwanwa wawa papa no Obiri ye free la pasa idea ni atire mu ewo teka ye ba ne sana na tele ze ara wo zem za sire dia siwo ala jo papa Obiri e se wene to ka tete traffic light na no ni na dundum nti da be se ba kwa mu dia boma e ya wre ho ye pa e ja process ye fra me kwabna ka se wa trawadwen ye wanie me bia ye so aba ye de manana na matnasia me hunu se nana akonwa na otiso no mintimi hu se ye tirimudo se ye nijo se ye sikao ana se se wewieo ama ende enyama obubo din se ento abama no sikedie ani security ene nyama bebre no ni nyina ye hunu hwe na me hunu se nana wanhwe ni yi a nyama bebre ebepa na je hona eja project mbaja fam mensa Batem we dey arahu se police nipa betima sakronfo come on rat come on mouse we jai kronfo akwati mouse okura kusie arahu we sere mo police for na omonyo wadwuma yi madam ase sister brother ya friend is for him Akra me wa mechanic say yes sir NDC for 21st century no ye nie bie o se ani bie o service se wo be ko school ma ko fan ko la so mo mra be fu assistant president there sebe eye nkura sesam it no mu twaso me bi sa nyoma KB Daniel Enim UK o so bi sa nyom o me fala so ana eja process from Ajinimbuatu. Media the American say honorable no quiet no onye boni bia asanse Ghana ha se bibi hia na wanye demonstration na wan pam wan campaign for o kan bokboko o mumu a and the sense on cross so awi o na obi twam no do mo ha atu nanim na se bia mo bi o ha obebo o mo me hu ni say onye boni bia e da se bebre nte say ya toothpaste and ka boni bia ji wanum bia o use ya toothpaste ade nyina be ko ma da mana ni awe yani
car potibia ya fro. Any kana me bia. Trotro bia it's me fooding come on. Man come on. Go wakata musem. I'm on your sem. And in some for baby. I don't trotro. I don't trotro. Say I don't trotro. Neti I'm a fragile. Driver nini mates. How they relate to their passengers. I don't trotro. I don't trotro. Yeah, baby didn't come on. Yeah, baby try again. Trotro. I about trotro mu. Ya be fa wadwen kire ewom na maame sewa wo se no krepa se Ghana police fo no bisa no motie ubeja ni kromfo ha kwa kofa kusie sesi a kwajo free fa apia wo se we fine gentleman nanso voice no nse of radio no so mate you Emmanuel Usu o se America de untimi nti sanse mi webu ho da se police ni o kwache kromfo na kusie apie no agya etuo na to sa kusie e de aba akɔhye kusibon ama aboa no ko ama mo fa se Ghana de concert nko chese odwene ho a wonti ase abwaje da Costa se o Ghana police asemo Ghana police NS chairman say denti kura na ho ka se police ni wo ye wa dwene se wo jai kromfo ha kwa kochi kusi abra kusi no de kromfo e ka se ho ana wote o man be kura ni o abe ku shai o se o Ghana police wasre sa wasre ohuni a wonye no voice of the day na Vodafone si dache enije eni da ho yupo wabo ho ana fa ho bebo no sanso na CB men women capsules ye madru ono no mo eboa wo mema nso di umbe ma badwe so kama na bibia da mu yupo edi ama voice of the day wonom ena so yemu ena ye de brem na ebre no nti ye ntimi emo emfama mo apesma kanfo ye si adwa ekenkan Kasiebo amu na nwumri mutie bie no eye me Obiri Yeboah Fentemfrem mene Baffour Owiredu Amoh Dr. Shana kwa wana ate se obonye ene no kama egumu chwechwechwe de ma kwa mekulinu ene bo ni chidom na fe abranti a obotai kwadwo so bo na Facebook live enye obia se Jonas samufuo wasem kronyi ni na kodo wo na wono na se ma yesori akọ ama go kansie mrantie wom de Adom sports page 2 atoaso yamam nyina mo ene tia adeshi